дзе з-пад кароны кроў цячэ на скроні. Стаўшы пад крыжам, стомлены сабою, прагну я ў сэрцы несці крыж заўсёды, каб не глуміўся вораг нада мною, каб крочыць шляхам праўды і свабоды, каб не глуміўся вораг нада мною, каб крочыць шляхам праўды і свабоды. Не заслужыў я ласкі суцяшэння, бо вельмі доўга ад цябе хаваўся. Ты, Пане, клікаў да майго сумлення, а я ў цемры моўчкі заставаўся. Ты, Пане, клікаў да майго сумлення, а я ў цемры моўчкі заставаўся. Будь праслаўлен крыж Хрыста, у табе надзеяўся, добрых ласкай узмацняй, грэшным пакаянне дай, добрых ласкай узмацняй, грэшным пакаянне дай. Будь праслаўлен крыж Хрыста, у табе надзеяўся, страх і роспач аддалі, супакой у сэрцы ўлі, страх і роспач аддалі, супакой у сэрцы ўлі. Будь праслаўлен крыж Хрыста, у табе надзеяўся. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. З духом твоїм. Я збавлення майго народа, я, якога б у ціску не паклікалі мяне, я пачую іх і буду ім панам навекі. Гэтымі словамі Святого Пісання пачынаем святую імшу, падчас якой прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашыя падзякі, нашы інтэнцыі, каб, дзякуючы Божай ласцы, мы атрымалі Божую благадаць. А асаблівым чынам будзем даручаць Божай міласэрнасці Станіславу Александрович у 6-ту гадавіну пасля смерці, выпрошуючы яе ласку перебування сярод збаўлёных у небе. Перапросім Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі,
думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змилуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, даведзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане могутный, покорно Тебе просим, учини, каб з ласки Твоей мы рыхтовалися до святкования пасхальной таямницы с тем большей побожностью, чим ближей надыходит свято нашего збавления, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан: такую справу я наказав їм, кажучи: слухайте голосу майго, і я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Ходіть кожним шляхом, який я призначив для вас, каб добре было вам. Однак яны не послухаліся і не схилили вуха свайго. Яны пошли за своими уласними намерами во упартости своих злых сердцев и повернулись до меня спинами, а не тваром. С того дня, коли айцы ваши вышли с земли египетской, аж до сённяшняга дня я посылал до вас усіх моих слугов, пророков, штодня уставал раніцею и посылал их. Однак не послухали меня и не схилили вуха своего, али зрабили твердыми карки свои и поступали горш, чем айцы ихние. Ты будешь казать им усе словы гэтые, але яны не будут слухать тебе. Ты будешь кликать их, але яны не будут отказывать тебе. Тому скажешь им: гэта народ, які не слухае голосу Пана Бога свайго и не прымая наставления. Закинула твердость и зникла с уснов их. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Не робите жорсткими сердцы ваши, не робите жорсткими сердцы ваши. Придите, заспеваем Пану, ускликнем Богу скалі нашого збавлення, станем з подякою перед обличчям Ягоним, у песнях ускликнем Яму. Не робите
жорсткими сердцы вашия. Придите, поклонимся и упадем, уклончим перед Паном, який нас створив, бо Он наш Бог, а ми народ Його, найпаші овечки Його, руки. Не робите жорсткими сердцы вашия. О, как вы послухали сьогодні Ягонний голос, не робите жорсткими сердцы ваши, як у Мерибе, як на пустыне у день Маасы, где меня спокушали айцы вашия. Ви пробовали меня, хоть и бачили справи моє. Не робите жорсткими сердцы вашия. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Теперь каже Пан, звернитесь до меня усім серцем вашим, бо я ласкавий і милосердний. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus wyganiał złego ducha niemoty. A kiedy zły duch wyszedł, niemy człowiek zaговорил, i ludzie zdziwili się. Ale niektórzy z nich kazali, i on wyganiaje demonów siłą Belzebuba, kniazia demonów. A inni, wypróbowujący, potrzebowali od jego znaku z nieba. Але он, ведаючи их думки, сказав им: усілякое володарство, якое поділилося у самим собі, спустошається, і дом падає на дом. Коли ж і сатана розділився у себе, як усталить володарство ягоное? Вы ж кажете, что я силою Бельзебуба выгоняю злых духов. А коли я силою Бельзебуба выгоняю злых духов, то сыны ваши, силою кого выгоняют их? Тому яны будут вашими судьями. Коли я пальцем Божьим выгоняю злых духов, то пришло до вас володарство Божие. Коли узброеный осилок пильнуя свой двор, у безпецы маёмасць ягоная. Калі ж мацнейшы за яго нападзе і пераможа яго, то возьме усю зброю яго, на якую той спадзяваўся, і раздасць здабычу сваю. Хто не са мною, той супраць мяне, і хто не збірае са мною, той раскідвае. Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Уміловані у Христе Пану, брати і сестри, сьогодні ми присутнічаємо на розмові Єзуса з натовпами народів, а особливо з тими, хто лічить себе мудрейшими, поважнейшими. Одни узрушенные
прамоваю Езуса Хрыста. Узрушаная праз яго чын, бо высвабадзіў чалавека з напасці злога духа. Іншыя кажуць, гэта немагчыма. Адкуль гэтае слова немагчыма? Яно паходзіць з зайздрасці. З таго, што вот ён хацеў бы, а не можа. Я правадыр народу. Чаму слухаюцца не мяне, а некага чалавека, які прыходзіць з натоўпу? Чаму так адбываецца? Чаму добрае слова ідзе ад чалавека пакорнага? Чаму цяплыня ідзе з сэрца чалавека, які проста давярае іншаму? І другі чалавек. Гэта немагчыма. Гэта сілаю злога духа. І вось Езус адказвае: калі я моцаю злога духа гэта чыню, то чым чыняць вашыя сыны? Калі у маім сэрцы ёсць любоў, надзея, калі я гэтым дару іншым, чы гэта блага? Калі я не маю магчымасці адарыць другога чалавека дабром і цяплынёю, адкуль гэта ідзе? Ад благога ці ад добрага? Мы перажываем час Вялікага посту. І вось сёння пытанне, якое варта сабе задаць. Тыя, хто побач мяне, чи яны патрабуюць майго цяпла, маёй дабрыні? Чи я гатовы ахвяраваць менавіта гэтаё сэрца сваё таму, хто побач мяне, у сям'і, у доме, у сяброўстве? Сёння Езус адарыў ласкай чалавека, які патрабаваў дапамогі. Хтосьці яго асудзіў, хтосьці быў заахвочаны гэтай цяплынёй і дабрынёй. Да якой межы я звяртаюся? Дзе бліжэй маё сэрца? Да тых, хто дзякуе яму, альбо да тых, хто зайздросціць? Няхай выбар будзе за мною. Амен. У святы час паяднання і ласкі скіруем да Бога нашыя пакорныя просьбы. Молімся аб адзінстве хрысціян, каб, адкінуўшы крыўды і праўзятасць, яны імкнуліся да еднасці. Цябе просім. Молімся за жыхароў нашай краіны, каб яны жылі ва ўзаемнай згодзе. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і,
каб у іх панавалі любоў, адзінства і спакой. Цябе просім. Молімся о пакліканнях да святарскага і манаскага жыцця, каб маладыя людзі адважна ахвяравалі сябе Хрысту. Цябе просім. Молімся за ўсіх, хто адышоў да вечнай айчыны, за тых, хто дарагі нашаму сэрцу, за Станіславу Александрович у 6-ту гадавіну смерці, каб абмытая крывёю Хрыста Пана з радасцю увайшла ў брамы неба. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы разам імкнуліся да пребывання з Христом у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши просьбы и одари Твой костел едностью и спокойом. Иисус нам дає спокой, да Его шлем своє моление. Иисуса славить голос мой, Иисус моц моя, моя песня избавления, вечный Владар, всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Иисус моц моя, моя песня избавления, вечный Владар, всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Найсвятейший Боже, очисти нас от греху и учини милыми Тебе дары Твоего люду. Заховай нас от подманной радости и приведи до сапраўднага счастья Твою правды, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серце узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва, Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты пажадаў, каб мы сваім устрыбаннем утаймоўвалі нашую пыху і, адкрываючы нашыя сэрцы на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам. І такім чынам наследавалі Твою дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе і ў адзін голас усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа.
Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвапаўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Станіславу і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амин. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы, згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоїм.
Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа певная. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа певная. Боскость Твоя укрытой на крыже была, тут же и человечность, втоєна Твоя, як злочинець на крижі, з вірою визнаю, що Ти Бог і чоловік, збав душу мою. Як злочинець на крижі, з вірою визнаю, что Ты Бог и человек, збав душу мою. Як тамаш я раны не доследую, познаю, однак Тебе верую. Дай же все более верить и надеяться, и любовь моя к Тебе хай же взмоцнится. Дай все более верить и
Твоей же узмоцнится. Молимся. Боже, Ты падтрымліваў нас хлебом эўхарыстычным. Просім Цябе, падтрымай нас Твоёю дапамогай, каб ласка збаўлення, якую атрымліваем у найсвятшым сакраменце, перамяніла жыццё наша праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу, бо так полюбил свет Бог, что дал Сына одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не згинув, але мав життя в веках. Життя, каб мав вічне, життя, каб мав вічне, життя, каб мав вічне, життя, каб мав вічне. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось меж нами. Вітай, Марія, повная ласки,